Jel ja? Jel ja? Daj pomaži malo, daj sa vinom. Niko Lovranski, Reka sam si u četiri. daj sud.
letjelica iz NATO-a. Karote stupiti ovdje da ih odvuču nazad i onda za jedno 20-ak minuta bit će drugo spuštanje, vjerujte, drugo spuštanje je uvijek bolje, jer su sad ispitali stazu, sad znaju već nije šta kako i onda se brže spuštaju pa bude interesantnije, zato malo se zagrite, malo zaplešite, pa se vidimo ovdje za 20-ak minuta. Na zadnji dan karnevala hoću da vas vidim sve ovdje najmanje ovoliko koliko vas danas ima, ako ne i 3 puta više.
Hrvatska